Ka-journey, kabantay ka, kung wa kay exercise, murag kapoy imong lawas, apil imong utok. Real talk ha, kapila na ka nakaingon, wa ko'y gana, murag bugat akong lawas, murag hinay kay koron, bisag dili katapulan, hinay ra imong blood flow. Ka-journey, tanawa imong adlaw. Bangon, dayon cellphone, lingkod, trabaho, balik lingkod, dayon tulog. Wa nay lihok, wa nay singot. Unya magwonder ka ngano kapoy ka pirmi. Ako sa una ka journey, inana pug ko, stress kayo, daghan gyud huna. Lisod ikatulog, abi nako problema ang kinabuhi, pero pag sugod na ako exercise, bisan walking lang, murag digaan akong utok, digaan akong lawas, digaan akong pamati. Didto na ako nasabtan, motion changes emotion. Ka journey, motion creates circulation. Circulation creates energy. And energy creates discipline. Kung mupaspas ang flow sa dugo, mas klaro ang utok, mas kusgan ang lawas, mas tarong ka mo desisyon. So kung wa kay gana karon, basig dili motivation imong kulang. Dugo ra nga natulog. Ka journey, ayaw hulata og Lunes. After ani nga video, tindog, exercise o lihok 5 to 10 minutes lang. Pasingot gamay. Dili kinahanglan perfect, kinahanglan consistent. Push, push. Push yourself. Kaya kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man di ay. Trabaho, trabaho, trabaho ta. Kay bawal ta madre. Huwag kalimot. Pasalamat ta sa Ginoo kay sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. See you, ka journey.